Habari njema walipata wachungaji wa kondoo, ya kwamba Bwana amezaliwa, mkombozi wa ulimwengu. Na mamajusi wa mashariki waliongozwa na nyota hadi mjini Bethlehemu alikozaliwa Mwokozi. Nafasi, mpe Yesu nafasi, mpe nafasi azaliwe ndani yako. Mpe nafasi, atafuta nafasi, atafuta nafasi azaliwe ndani yako. Nafasi, mpe Yesu nafasi, mpe nafasi azaliwe ndani yako. Mpe nafasi, atafuta nafasi, atafuta nafasi azaliwe ndani yako. Maana yake Krismasi ni kutenda mambo mema na kuruhusu Mwana wa Mungu akazaliwe ndani yako. Matendo yako yadhihirishe umempokea Yesu akiwa ndani ya moyo wako, utayatenda mambo mema. Nafasi, mpe Yesu nafasi, mpe nafasi azaliwe ndani yako. Mpe nafasi, atafuta nafasi, atafuta nafasi azaliwe ndani yako. Nafasi, mpe Yesu nafasi, mpe nafasi azaliwe ndani yako. Mpe nafasi, atafuta nafasi, atafuta nafasi azaliwe ndani yako. Mwokozi Yesu alizaliwa kukomboa watu wake waliokuwa wamepotea na kukosa matumaini. Mwana wa Mungu aliamua kukaa na wanadamu, na jina lake ni Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Nafasi, mpe Yesu nafasi, mpe nafasi azaliwe ndani yako. Mpe nafasi, atafuta nafasi, atafuta nafasi azaliwe ndani yako.